Jedna nezapamćena Mećava. 15 godina se ovakav snijeg nije zapamtio u Željeznom polju, definitivno, možda čak i više. Snježni nanosi su negdje, pa možda i do 1,5 metra. Autima još niko nije, možda su neki prolazili, ali rijedak slučaj, neki terenci. Ovo je jednom u 100 godina. Ko je ovaj ovdje? Kjeri? Evo jedan manja lopata, ne bi valja. Zamelo. Boga mi je ne bi valja. Sam da je malo. Pamti se ovo u zadnjih 10 godina. Možda 15. Ozbiljno. Nanosi su veliki. Znači nije se zapamtilo zadugo ovakav Mećava. Mora se ni glavna cesta ne čisti. Čisti jednom prođe i gotovo. Evo snima na Semru. Snimi komandanta. Selam alejkum komandant. Salam. Ovo se nije zapamtilo u zadnjih 15 godina. Pa ovo vidiš Ranger čisti. Rangeri. Neće Rangeri čisti. Neće dobro, ne skiraj se. Sa nama je Salahudin Hadžić, vođa grupe. Sam ja to pokrenuo. Ko ne izajde neće moći pješke hodati. Neće moći, bit će mu zabranjen. I onda svi su izašli. Boje se oni mene, znao. Sloga isto do Balačicima na visokom nivou. Ma i boje se pa. Evo dobro. Ja kad naredim boje se. Znaš, imaju problem sa mnom ako ne iziđu. Jest. I šta misliš, do kraja dole sela? Ide skroz do glavne ceste, probijamo i sutra ponovo, opet ujutro. Jer javljaju padavine i noćas, jel? Moramo opet ujutro razgrnuti. Hajde dobro, vidjet ćemo mi se još dole kod džami da nam kamera se ne smokne. Evo jednog Seata nakon 2 dana padanja. Ne možemo, ni ne vidi se. Moćemo nekako doći do njega doći, ha? Pa idemo mi, pogulit ćemo, idemo u akciju, sve je ovdje zameteno. Evo naš Sale, aktivno čisti. Da ga Allah nagradi, svaka mu čast. Salam alejkum. Alejkum salam. Ovaj nam bježi iz kadra, mi opet za njim video, ne moramo pobići. Ruđe, pamti se ovako? Ne pamti se dugo ovakvi snjegovi. Ima li jedno 15 godina, desno? Ima, tačno. Aha. Evo, sad akcija danas. Složni smo ovdje, pravo. Ima sloge još u Željeznom polju. Pravi džemat. Pravi džemat, mašal. Evo šta, mašal. Aha, i ti nam dolaziš iz Balačića, jel? Evo, tu sam, evo. Aha, tu si, dobro, evo iza kamere neće da se snija, ovaj hoće moj Rođo. Rođo, kako ti tebi ovo čini? Dobro je ovdje, evo očišćemo. Jele, hoćemo moći proći s kolima i kako? Ako Boga, proći. Ako Boga. Ništa bez permisa, ništa. Ti si gore još višli, jel? Jo. Aha, kako se zoveš? Preziva. Berin Efendi. Aj vaka. To mi znamo, ali znaju gledalci. Aha, dobro. Hajde Sali, hajde! Ništa bez tebe!
kako ti radi Balkan. Da spomenu lopatu u branju. Probijamo se Rođo. Do kuća. Idemo. Mora li to tako moći? Mora. Ovo je nešto što se ne pamti u zadnjih 15 godina, jel Rođo? I više. Vredi mjesto je Balačića. Izašli su se. Hvala vam što ste gledali naš video. Ostanite uz produkciju Željezno polje i pretplatite se na naš kanal.